kwanza, yeye alikubali ajeruhiwe kwa ajili yetu. Alikubali Yesu Kristo kuzibeba dhambi zetu, lengo na makusudi atufutie hati ya mashtaka, atufutie yale ambayo shetani alikuwa anatushitaki kwa Mungu wetu. Sasa kwa sababu tumetoka huko kote, ni vizuri kanisa tutembee katika mapenzi yanayompendeza Mungu wetu. Shamani Yesu asifiwe sana. Amen. Shamani Yesu asifiwe sana. Amina. Ni vizuri tutembee katika mapenzi yanayompendeza Mungu wetu. Mama, tembea katika mapenzi yanayompendeza Mungu. Kijana, tembea katika mapenzi yanayompendeza Mungu. Usitamani kurudi kule tena ulipokuwa, kwa sababu mwanadamu anaporudi kufanya dhambi, shetani, Biblia kama inavyosema, kama mshitaki wetu anaenda kukushitaki, anasema fulani kabila hii alifanya dhambi leo hii hapa. Bwana Yesu atusaidie sana. Amen. Alifanya dhambi hii hapa. Mungu, angalia taarifa ya kabila hii. Mungu, angalia fulani jinsi leo alichotembea. Shetani kwa sababu yeye ni wa kukushitaki, anaenda kupeleka ripoti. Sasa sisi kwa sababu sisi tumekombolewa na Mungu, kwa sababu wewe umekombolewa na Mungu, ni vizuri tutembee katika mapenzi ya Mungu. Mpigie Yesu makofi na vigeregere. Ni vizuri tutembee katika mapenzi yanayopendeza Mungu. Mungu wetu anapotuangalia aone tunatembea vizuri, aone na uhakika wa watu, ndio nilioweza kutuma mwanangu akaenda akazaliwa, alafu akajitoa msalabani kwa ajili yao. Mungu anapotuona apendezwe na matendo yetu, ili ya kwamba siku tusioidhani parapanda inapolia tuweze kumulaki Yesu wetu mawinguni. Bwana Yesu asifiwe. Shamani Yesu asifiwe sana. Amen. Shamani Yesu asifiwe sana. Amina. Tuweze kumulaki katika mawingu. Naomba tumalize tusome hiyo katika kitabu hicho cha waraka wa Yohana wa kwanza sura ya 3 na mstari ule wa 8. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 3, tuyasome maneno ya Mungu hapo.